Koliko ste puta spakirali štapove i otišli kući samo zato što je pala jaka kiša i rijeka je postala smeđa kao kava? Vjerojatno 100 puta. Stari ribiči uvijek govore da po takvoj blatnjavoj vodi nema smisla ni zabacivati udicu. Ali, što ako vam kažem da je to jedna od najvećih laži u koju slijepo vjerujemo godinama? Danas ćemo razbiti taj stari mit na komadiće. Otkriću vam zašto je mutna voda, nakon kiše, zapravo vaš najbolji prijatelj na vodi, a ne neprijatelj kojeg se trebate bojati. Obećavam vam da ćete poslije ovoga videa doslovno jedva čekati prvi ljetni pljusak da krenete na pecanje. Pokazat ću vam zašto baš tada oni najveći komadi izlaze iz svojih rupa i zašto onaj jedan susjed, koji uvijek tvrdoglavo ostane na vodi, donosi kapitalce kući dok se vi sušite. Što vi zapravo mislite? Grize li riba bolje po potpuno bistroj ili po mutnoj vodi? Pišite mi u komentarima. Baš me zanima koliko nas još uvijek vjeruje u stare priče. Ribolov je prepun nekih nepisanih pravila koja se prenose s koljena na koljeno. Vaš djed je rekao vašem ocu da po blatnjavoj vodi riba ne vidi mamac. Vaš otac je to prenio vama i sada vi to isto govorite mlađima. Zato valjda 90% ribolovaca radi potpuno istu grešku. Čim krene promjena boje vode, obala se automatski prazni. Ljudi su duboko uvjereni da riba tada ima puna usta mulja, da ne može normalno disati, da leži na samom dnu i čeka danima da se voda ponovno izbistri. I zbog toga godinama ponavljamo isti obrazac na vodi. Bježimo kući kada su uvjeti za ribolov zapravo najpovoljniji. Ova tema je presudna jer doslovno dijeli one prosječne ribolovce od onih pravih majstora koji znaju čitati prirodu i ponašanje ribe. Voda nakon kiše donosi život, donosi hrpe nove hrane i mijenja apsolutno sva pravila igre. Onaj tko to ne razumije, osuđen je na praznu čuvarku i prazne priče o tome kako danas riba jednostavno ne radi. Zamislite samo ovo. Rano je jutro, sjedite na obali, skuhali ste prvu kavu. Voda je potpuno mirna, bistra, ptice pjevaju, zbacili ste svoje sisteme i čekate. Prolaze dugi sati, a plovak ili vrh štapa ni da mrdne. A onda, na obzoru se brzo skupljaju tamni sivi oblaci. Počinje padati kiša. Prvo lagano, a zatim sve jače i jače. Zemlja oko vas postaje mokra, a voda uz samu obalu polako mijenja boju u neku mutnu, sivo smeđu nijansu. Većina vas u tom trenutku duboko uzdahne i pomisli kako je dan nepovratno uništen. Počinjete skupljati onaj sitni pribor, spremate mamce nazad u torbu i psujete svoju lošu sreću. Ali stanite na samo jedan trenutak. Upravo taj trenutak, taj prvi snažni udar kiše na površinu vode, budi ono što je satima prije toga duboko spavalo. Dok vi čvrsto mislite da je sve gotovo, za ribe ispod površine prava, velika gozba tek počinje. One itekako osjećaju naglu promjenu pritiska zraka, osjećaju svježi kisik koji kiša donosi i polako se pokreću u akciju. Prvi i najveći mit koji danas moramo zauvijek razbiti je onaj o nedostatku kisika. Stariji ribiči često mudruju sjedeći na obali i tvrde kako mutna voda guši ribu, jer joj onaj fini mulj ulazi ravno u škrge. To je potpuna i apsolutna besmislica. Prava istina je zapravo potpuno suprotna. Teške ljetne vrućine i topla, bistra, stajača voda su ono što ribu zaista ostavlja bez zraka. Kada padne kiša, pogotovo usred ljeta, ona drastično hladi gornje slojeve vode i miješa ih s dubinom. Svaka teška kap koja udari u površinu jezera ili rijeke doslovno ubacuje novi čisti kisik ravno u vodu. Riba koja je do tada ležala potpuno letargična u nekoj mračnoj rupi na dnu, odjednom dobiva snažnu injekciju nove energije. Ona počinje disati punim plućima. I što je najvažnije od svega, s tom naglom energijom dolazi i snažan, divlji osjećaj gladi. Dakle, umjesto da bježite s vode jer se ona malo zamutila, trebali biste zadovoljno trljati ruke jer se riba upravo probudila iz dubokog zimskog ili ljetnog sna. Razmislimo sada malo o tome što ta ista kiša zapravo radi samoj obali. Vi sjedite mokri pod suncobranom i tužno gledate kako se mali blatnjavi potočići slijevaju niz zemlju ravno u rijeku. Ali ti potočići ne nose samo obično blato. Oni doslovno peru obalu.
Bujica vode ispire svaku sitnu travku, svaki korijen drveta i svaku rupu u zemlji. U rijeku u tom trenutku upadaju na tisuće malih insekata, puževa, crva i glista koje je kiša doslovno istjerala iz tople zemlje. To je za ribu kao da je netko upravo otvorio najveći luksuzni restoran usred prirode i proglasio besplatan ručak za apsolutno sve. Ribe to jako dobro znaju i osjećaju. One se instinktivno pomiču iz one dubine prema samoj obali, točno na ona mjesta gdje se mutna voda iz potočića spaja s rijekom. Dok vi uporno zabacujete 30 metara daleko u sredinu rijeke tražeći ribu, ona je zapravo doslovno pod vašim vlastitim nogama, na 3 metra od obale i pohlepno guta gliste koje joj donosi blatnjava bujica. Jedan od najvećih strahova svake ribe je da jednostavno bude pojedena. Bistra voda je za nju jako opasno mjesto. U potpuno bistroj vodi nju jasno vide svi predatori. Odozgo je vide ptice, a vidi i vas kako mašete onim dugačkim štapom na obali. Zato je u bistroj vodi svaka riba izuzetno oprezna, drži se svog zaklona i jako rijetko izlazi na čiste, osunčane i plitke terene. Ali kada se voda zamuti, pravila igre se drastično mijenjaju. Mutna voda za ribu djeluje kao debeli, tamni i zaštitni ogrtač. Ona se u njoj osjeća nevjerojatno sigurno. Zna da je sada potpuno skrivena od svakog pogleda. Taj ogromni osjećaj sigurnosti je ključan za nas ribolovce. Riba pod okriljem te mutne vode gubi onaj svoj poznati, dosadni oprez. Počinje se kretati puno slobodnije, izlazi na plićake i uzima ponuđeni mamac puno agresivnije nego inače. Nema više onog pipkanja, laganog grickanja i sumnjičavog pljuvanja mamca. Kada u mutnoj vodi riba napokon nađe hranu, ona je usisa bez puno razmišljanja. A što je s onim pravim predatorima? Smuđ, velika štuka i som jednostavno obožavaju ovakve uvjete, iako mi ljudi mislimo da oni po mutnom ne vide loviti plijen. Istina je da vrhunski predatori ne ovise samo i isključivo o vidu. Veliki som ima svoje dugačke brkove i izuzetno razvijena osjetila kojima skenira baš svaki, pa i najmanji drhtaj u mutnoj vodi. Smuđ s druge strane koristi svoju bočnu liniju, koja registrira i najmanji pomak sitnog plijena u potpunom mraku. Mutna voda je njihov najveći saveznik jer potpuno dezorijentira sitnu bijelu ribu. Kedari se u mutnom doslovno gube u prostoru, teže uočavaju veliku opasnost i postaju jako lak plijen. Predatori to jako dobro znaju i odmah izlaze u lov. Ako se nađete na vodi u trenutku kada se ona počne jako mutiti, stavite veći mamac na udicu, nešto što stvara izuzetno jake vibracije. Zaboravite na fine vizualne varke. Sada vam treba mamac koji se čuje pod vodom. Povlačite ga blizu obale i očekujte udarac koji će vam izbiti štap iz ruke. Idemo sada razbiti još jednu naviku koju gotovo svi imamo. Kada prvi put dođemo na nepoznatu vodu, automatski mjerimo dubinu i tražimo onu najdublju rupu na dnu. U normalnim ljetnim uvjetima to ima jako puno smisla. Ali nakon jake kiše, kada se razina vode naglo diže i sve postane potpuno mutno, loviti u najvećoj dubini je katastrofalna greška. Jaka struja dolje na samom dnu tada nosi teško polomljeno granje, lišće i tone opasnog mulja. Riba se nikako ne želi boriti s tom vodenom stihijom. Nije glupa da bespotrebno troši energiju na dnu rijeke, gdje ju jaka struja može prikovati za neko potopljeno drvo. Umjesto toga, ona se pametno povlači. Traži puno mirnije džepove vode, skrivene uvale, potopljene livade i plićake uz samu obalu. Vi sjedite i gledate onaj plovak usred najveće riječne bujice, čudite se zašto nema ni jednog jedinog griza, a riba vam se doslovno nalazi iza leđa, u onom mirnom metru vode gdje se inače preko ljeta kupaju mala djeca. Znam da sada intenzivno razmišljate o tome kako ta riba uopće može pronaći vaš kukuruz ili crva u toj čokoladnoj juhi od vode. Ovdje velika većina ribolovaca pada na ispitu. U bistroj vodi izuzetno je važna boja i lijepa prezentacija mamca. U mutnoj vodi boja mamca ne znači apsolutno ništa. Ono što sada vlada i dominira je isključivo miris. Riba u mutnoj vodi traži svoju hranu isključivo njuhom. Ako na udicu stavite onaj stari
Isprani kukuruz iz konzerve koji nema mirisa, možete sjediti na obali tjedan dana i ništa se neće dogoditi. Sada je pravo vrijeme za jako teške i agresivne arome. Jaki češnjak, smrdljiva školjka, stari sir, pa čak i jake mesne arome za velikog šarana. Treba vam nešto što ostavlja snažan mirisni trag u vodi. Ako lovite na glistu, nemojte je samo jednom probosti i ostaviti cijelu. Nakidajte ju na male komadiće da njeni prirodni sokovi iscure u vodu. Taj miris će riba osjetiti jako izdaleka. Pratiti ga kroz gustu vodu i naći vašu udicu bez greške. Postoji jedan jako specifičan trenutak koji jednostavno morate znati prepoznati. To je ono kratko vrijeme neposredno nakon što je ljetna kiša stala, a rijeka se još uvijek nije potpuno pretvorila u teško blato. Voda tek počinje dobivati onu poznatu sivkastu boju, takozvani prijelaz. Taj period može trajati samo nekoliko sati, ali zapamtite dobro, to su zlatni sati ribolova. U tom trenutku se poklapaju apsolutno svi savršeni uvjeti. Kisik je nevjerojatno visok, nova hrana stalno upada u vodu, riba se pokreće iz dubine, ali voda još uvijek nije toliko prljava da joj smeta i zatvara usta. Ako tada zabacite prave mirisne mamce, uz rubove trave ili granja jako blizu obale, pripremite se na akciju koju ćete pamtiti godinama. Neki od najvećih ulova u povijesti dogodili su se upravo u toj čarobnoj fazi zamućivanja. Zato, kada idući put vidite da rijeka počinje rasti i mijenjati boju, to nikako nije znak za bijeg u auto. To je znak da se udobno smjestite i širom otvorite oči. Pričajmo malo o šaranima. Postoji to prastaro, gospodsko uvjerenje da je šaran jako plemenita riba, koja isključivo voli čistu vodu i dugačke, daleke hranilice. Ali pitajte baš svakog iskusnog šaranaša što se dogodi kada brza ljetna oluja zamuti cijelo jezero. Šaran je po svojoj prirodi prava svinja, u najboljem mogućem smislu te riječi. On obožava rovariti po dnu. Prekopava onaj teški mulj i traži hranu. Kada kiša ispere obale jezera i voda se potpuno zamuti u same rubove, šaran ostavlja svoje duboke i sigurne pozicije. Dolazi u samo pola metra vode, ravno u to gusto mutno blato, jer jako dobro zna da je tu sada postavljen švedski stol. Nimalo mu ne smeta što voda izgleda užasno prljavo. Štoviše, to mu jako odgovara jer ga vi tada ne vidite. Često ćete vidjeti kako se mutna voda jako pjeni tik uz obalu. To nisu mjehurići od prirodnog plina iz mulja. To on snažno rovari i usisava sve pred sobom. Zato bacite taj mamac po samu obalu, bez onog teškog olova, i budite jako, jako tihi. I baš tu dolazimo do jedne ogromne greške koju ljudi potpuno nesvjesno rade na vodi. Kada je voda mutna i vi čvrsto mislite da vas riba ne vidi, automatski postajete opušteni i neoprezni. Hodate teškim koracima po obali, bacate prazne kante, vičete prijatelju 50 metara dalje jer mislite da nema veze. Mislite si u glavi, pa dobro, i onako se ništa ne vidi u toj kaljuži. Ali pazite sad ovo jako dobro. Zvuk kroz vodu putuje puno brže i jače nego kroz zrak. Riba vas možda stvarno ne vidi u tom gustom blatu. Ali svaki vaš teški korak po blatnjavoj obali njoj zvuči kao udarac velikog bubnja direktno u glavu. Baš zato što je u mutnoj vodi vid drastično smanjen, njena ostala osjetila, pogotovo sluh, su izoštrena do svog potpunog maksimuma. Ona je napeta i jako dobro sluša sve oko sebe. Ako ste vi bučni na obali, nemate jake arome i tog savršenog mamca koji će je natjerati da uzme udicu. Zato, u ovakvim uvjetima, tišina je vaše apsolutno najjače oružje koje tu imate. Za one koji jako vole modern feeder ribolov, mutna voda nakon kiše traži potpunu i drastičnu promjenu taktike. Obično preko ljeta pravite one suhe, jako lagane primame koje rade lijepi vizualni oblak u vodi dok padaju. U mutnoj vodi takav vizualni oblak je potpuno beskoristan jer se jednostavno stopi s prljavom i sivom okolinom. Sada vam treba jako teška, izuzetno ljepljiva hrana koja brzo pada na samo dno i tamo čvrsto ostaje. Morate ju obavezno pojačati živim mamcima. Narezane masne gliste, hrpa mrtvih crva i puno teških krupnih čestica poput peleta ili starog kukuruza. Vaš glavni cilj je napraviti hrpu dobre hrane na dnu koja jako miriše
i koju ne može odnijeti riječna struja. Ako bacate onu laganu ljetnu, pahuljastu prašinu, brza rijeka će je samo isprati, a riba neće naći apsolutno ništa blizu vaše udice. Također, jako skratite predvez. Nema nikakve potrebe za dugačkim najlonima u mutnom. Riba se mota jako blizu same hranilice vođena mirisom. Kratak predvez od nekih 10 centimetara znači brži i puno sigurniji griz. Ako pak više volite loviti na plovak na tekućoj vodi, potpuno zaboravite na dugu vožnju plovka po sredini rijeke. Rijeka sada nosi velike grane, otpalo lišće i smeće ogromnom brzinom. Vaš plovak nikako neće izgledati prirodno u takvoj brzini, a riba se i onako odavno sklonila iz te divlje matice. Tražite male mirne zastoje, povratne tokove iza nekog velikog srušenog drveta ili grma. Tamo gdje jasno vidite da se voda vrti u krug i gdje se skuplja bijela pjena na samoj površini. To su ona čarobna mjesta gdje rijeka zapravo odlaže svu hranu koju je pokupila usput. Zabacite svoj plovak točno na sami rub te pjene. Podesite dubinu pažljivo, tako da vam udica s mamcem doslovno struže po samom dnu. Držite plovak čvrsto na jednom mjestu. Nemojte dopustiti da divlja i bježi okolo. Riba u takvim malim uvalama miruje i doslovno čeka da joj hrana padne ravno u usta. Kada vidite da plovak polako zaroni u toj mutnoj pjeni, kontrirajte jako. Tu se obično kriju daleko najljepši primjerci krupne bijele ribe. Moramo ipak biti potpuno realni i iskreno spomenuti jednu specifičnu situaciju kada mutna voda doista može biti vaš stvarni neprijatelj. To je isključivo onda kada dođe do izuzetno naglog i drastičnog pada vanjske temperature. Zamislite vruć ljetni dan na vodi, a onda odjednom dođe stravična crna oluja s tučom i jako ledenom kišom. Voda u malim rijekama i plitkim jezerima može u samo nekoliko sati drastično zahladiti. Taj brzi termalni šok je ono što zapravo ubija vaš ribolov, a ne sama mutna voda. Morate znati da je riba hladnokrvna životinja. Njen cijeli metabolizam i potreba za hranom direktno diktira temperatura vode. Kada voda naglo postane jako ledena, riba se doslovno paralizira. Tada će se zakucati za samo dno i neće uzimati hranu, ni da joj stavite najmirisniju moguću glistu direktno pod nos. U takvim ekstremnim situacijama zaista je puno bolje otići kući u toplo i pričekati dan ili dva da se temperatura ponovno stabilizira. Ali ako je ljetna kiša bila topla i voda se samo jako zamutila, to je vaš idealan teren za pobjedu. Jeste li vi ikada probali ozbiljno loviti noću dok je voda potpuno mutna? Ljudi obično misle, pa ništa se ne vidi ni usred bijela dana, a noću u toj teškoj kaljuži tek nema nikakvog smisla bacati. Opet ste potpuno u krivu. Noćni ribolov po blago zamučenoj vodi je jedna od apsolutno najbolje čuvanih tajni onih starih pravih majstora. Krupni komadi ribe, poput ogromnih somova i starih izuzetno opreznih šarana, prirodno vole okrilje i mir noći, a kada na taj mrak dodate onaj snažan osjećaj sigurnosti, koji im dodatno daje mutna voda, dobivate doslovno savršenu oluju za hvatanje kapitalaca. Oni tada noću prilaze tako blizu obali da ih u tišini doslovno možete čuti kako se jako pračakaju u pličaku ispred vas. Postavite svoje sisteme jako čvrsto. Obavezno osigurajte štapove jer su udarci noću u ovakvim idealnim uvjetima zaista brutalni. Riba tada uopće ne ispituje i ne njuška mamac previše, ona ga halapljivo uzima u hodu i nastavlja plivati svom svojom snagom. Ako ne pazite, štap će vam odletjeti ravno u mrak rijeke. Znam točno koji vam je zapravo najveći i najiritantniji problem dok lovite u ovakvim uvjetima. Sitna trava, male grančice i razno smeće koje riječna struja stalno nosi, a koje se uporno kvače za vaš glavni najlon. Vi fino zabacite i za samo 5 minuta cijeli sistem vam je težak 5 kg jer se na njega nakupilo apsolutno sve živo iz rijeke. To vas izluđuje i baš zato najčešće odustajete i idete kući. Ali postoji jako jednostavan trik kako si možete olakšati život. Prvo, držite sami vrh vašeg štapa što više visoko u zraku ako lovite na dnu, tako da što manje najlona bude zapravo u vodi, u direktnom dodiru sa strujom koja nosi smeće po površini. Drugo,
Obavezno koristite teška stražnja olova, kako biste doslovno zakucali najlon na dno odmah tu ispod obale, puno prije nego uopće dođe do one jake matice. I ono najvažnije od svega, vadite svoje sisteme i čistite ih redovito svakih 15 minuta. Znam da je to dosadno, ali ako ostavite udicu zamotanu u veliko klupko prljavštine, budite sigurni da riba to neće ni taknuti. Ribolov u jako mutnoj vodi je zapravo jedna nevjerojatno dobra psihološka igra, ali ne igrate ju protiv ribe, nego protiv svih drugih ribolovaca oko vas. Sjetite se samo onog predivnog osjećaja kada dođete na vodu poslije jako teške kiše. Gledate lijevo i desno niz dugu obalu, a tamo apsolutno nema nikoga. Svi su odavno odustali, pobjegli i sada vjerojatno sjede u lokalnoj birtiji, pričajući one svoje stare lovačke priče. Vi zapravo imate cijelu tu vodu samo za sebe. Nema one buke od susjednih štapova, nema onog iritantnog stalnog zabacivanja teških raketa s hranom svakih 5 minuta. Taj nevjerojatan mir vam daje ogromnu prednost nad ribom. Možete potpuno slobodno mijenjati svoje pozicije, probati loviti baš tamo gdje je inače gužva i gdje je uvijek zauzeto. Možete mirno eksperimentirati pod samom obalom. Dok oni čvrsto misle da ste vi ludi što ste ostali stajati na blatnjavoj kiši, vi zapravo lovite u uvjetima kada se najveće ribe osjećaju najslobodnije. To je ta mala tajna velikih pobjednika. Vratimo se samo nakratko na onaj smiješni i jako česti mit o škrgama punim teškog mulja. Ribari jako često i pogrešno misle da su ribe bespomoćne i izuzetno nježne, čim vanjski uvjeti postanu malo teški i grubi. Potpuno zaboravljaju da su te iste ribe uspješno preživjele milijune godina teške evolucije u divljim i mutnim rijekama. Njihov komplicirani dišni sustav je zapravo savršen biološki stroj za filtriranje vode. Riba jako dobro zna kako sama brzo pročistiti škrge od sitnog pijeska. Čak štoviše, neke vrste ribe namjerno i svakodnevno riju po tom istom mulju cijeli svoj život. Zamućena voda njih nimalo ne guši. Ona im je potpuno prirodno okruženje za vrijeme velikih padalina. Ono što njima zaista jako smeta je teško zagađenje kemikalijama, a ne malo prirodne zemlje i mulja koje je kiša samo isprala u rijeku. Zato, sljedeći put kada vam netko krene pametovati da riba danas ne jede, jer joj mulj smeta u grlu, vi se samo lijepo nasmiješite i nastavite zabacivati. Značete u sebi da vaš kolega samo traži loš izgovor za vlastiti neuspjeh. Ako se voda zaista jako zamuti i vi na obali vidite da nema nikakve akcije uprkos onim jakim aromama koje ste stavili, postoji jedan provjereni trik koji jako često spašava cijeli dan. Taj trik se zove pokret. U jako mutnoj vodi, apsolutno sve što stoji potpuno nepomično na dnu, jako se lako izgubi u debelom blatu. Ali ako vaš mamac stvara one fine mikrovibracije, on istog trena postaje glavna meta. Ako lovite na plovak, jako lagano povlačite najlon prema sebi svakih minutu ili dvije. Neka vaš mamac samo malo poskoči na samom dnu. Ako lovite na dubinku, stavite na udicu najživahniju i najveću kišnu glistu koju imate u kutiji. Onu koja se agresivno koprca na udici i stvara totalni kaos oko sebe pod vodom. Njene vibracije kroz vodu jasno i jako šalju signal velikoj ribi koja pliva u blizini. Ona možda zaista ne vidi tu glistu u onom blatu, ali ju itekako snažno osjeća svojom bočnom linijom. U uvjetima slabog vida, riba se potpuno oslanja na svoj radar. Dajte njenom radaru jako jasan signal i brzo ćete imati akciju na štapu. Jako je važno shvatiti jednu stvar, a to je da mutna voda nikako nije samo jedno fiksno, jednoznačno stanje. Ona se konstantno mijenja iz sata u sat na rijeci. Kada kiša potpuno prestane padati, onaj teški mulj počinje polako padati na samo dno. Gornji slojevi vode se obično prvi krenu bistriti. U tom specifičnom trenutku, riba koja je do tada bila u plićacima, često polako kreće za tom mutnom vodom u sve dublje slojeve, jer joj ona i tamo i dalje pruža onaj lažni osjećaj sigurnosti. Vi morate jako pozorno pratiti kako se voda čisti i sukladno tome stalno pomicati svoje sisteme. Ne možete tvrdoglavo ostati na onih istih pola metra dubine pod obalom
ako se to mjesto već potpuno izbistrilo. Ribolov je stalni proces prilagodbe. Onaj tko samo pasivno sjedi i čeka čudo na jednoj točki, obično se vrati kući potpuno praznih ruku. Pratite oštrim okom granicu između mutne i bistrije vode, tu poznatu liniju miješanja struja. Tu se obično skupljaju najveći predatori i strpljivo čekaju sitnu ribu koja izlazi iz mulja. Na samom kraju dana, vaš krajnji uspjeh na mutnoj vodi najviše ovisi isključivo o vašoj vlastitoj glavi. Ako dođete na rijeku, vidite gusto blato i već u sebi potpuno odustanete i pomirite se s porazom, budite sigurni da nećete ništa uhvatiti. Vaš pristup će biti jako loš, bit ćete nervozni i nestrpljivi, nećete obraćati pažnju na sitne detalje i jako brzo ćete se spakirati kući. Ali ako na vodu dođete s onim čvrstim uvjerenjem da su to zapravo vrhunski uvjeti za ribolov, onda ćete biti maksimalno pažljivi. Tražit ćete ona prava mjesta uz samu obalu, koristit ćete prave i jake arome, bit ćete tihi i izuzetno strpljivi. Ribolov je zapravo vještina prepoznavanja onih skrivenih prilika tamo gdje ih svi drugi uopće ne vide. Mutna voda nakon jake kiše je najbolja moguća škola koju vam priroda može dati. Slomi svoje stare navike, slomi ona pravila koja su ti stari ribiči usadili u glavu i misli isključivo svojom glavom. Samo tako ćeš od onog prosječnog promatrača plovka postati pravi majstor koji vadi veliku ribu onda kada nitko drugi ne može ni zamisliti griz. Da zaključimo cijelu ovu priču jednom zauvijek. Mutna voda poslije kiše nije vaš neprijatelj na kojeg trebate psovati, ona je vaš najbolji prijatelj i izuzetno moćan saveznik kojeg ste godinama potpuno pogrešno shvaćali. Dok su vas stariji učili da riba tada samo leži na dnu zatvorenih škrga i čeka bolje dane, istina je da je ona upravo tada najaktivnija. Hrani se i potpuno gubi onaj svoj urođeni strah od ljudi. Najveći obrat u cijeloj ovoj ribolovnoj priči leži u tome da vi godinama tražite veliku ribu daleko na sredini rijeke, dok se ona zapravo, zaštićena pod okriljem mutne vode, došla bogato gostiti doslovno pod vašim vlastitim nogama, u samo pola metra plićaka. Ovaj potpuno novi pristup promijenit će vašu ribolovnu karijeru iz temelja, jer ćete napokon prestati bježati s vode kada padne kiša, već ćete baš tada namjerno pakirati štapove i ići na nju. Hvala vam od srca što ste ostali do samog kraja i pogledali ovaj video. Nadam se da sam vam bar malo otvorio oči. Obavezno se pretplatite na kanal kako ne biste propustili još ovakvih skrivenih ribolovnih tajni koje ruše mitove i ostavite like ako ste danas naučili nešto potpuno novo. A sada imam samo jedno kratko pitanje za vas, za raspravu ispod videa. Koji vam se mamac do sada u praksi pokazao kao daleko najjači kada je rijeka mutna? Je li to živa glista, smrdljivi kukuruz ili možda nešto sasvim treće? Čekam vaše iskrene odgovore u komentarima.